Take tōranga pui naia nei kei te kimi te Māori i tētahi hau toru o ngā ara tuku iarere hou. Kei te hoko te kāwanatanga i aua ara e karangatia nei ko 4G. Engari ki te hunga e nui nei tā rātau tono. Heoi hei tā te huarahi tika, te kaipapuri i ngā rawa Māori, ko te iwi whānui kāraru i tērā whakaritenga. Ara ke ngā momo taonga hou kei te whakatinana mai i ara. Nō reira, he kaura te ara tuātea ki ngā kamupene hangarau. Telecom, Vodafone and 2 Degrees should be allocated an amount that makes it worthwhile for them to actually go and provide mobile broadband. And then the rest should be allocated to Māori. He toru hau whātera o te wāhi hou ka whakawātea mai. Kia huri katoa ngā paua ka whakāta o te motu ki te mata hou a te rātau. Koina tā te huarahi tika i tono. Engari kei te hiahia te kāwanatanga kia hoko atu taua wāhi mō te utu nunui. That's great from a government perspective. At the end of the day, it's the consumer that pays for it. Koina i whakatūria a 2 Degrees. Te kamupene tuatahi kia whai waiwai te iwi Māori ki roto. I pue ake i runga i te hiahia kia hiki i te whakataitai i roto i te mākete. I naia nei kua 580 miliona tāra tōna whakahoki ki te ohanga o Aotearoa. E matapaitia kei tua o te whāpiri o nā ka umai, hei ngā te kautau e hara mai nei. Engari, he pipi manu tonu te wahanga Māori ki te taha i a Vodafone me Telecom. Koina kei te whawha i te huarahi tika kia maringi mai ngā hua mō te katoa. We want our whānau to be able to afford to get access to the spectrum. Hei tērā marama puta i te whakatau a te kāwanatanga e pāna ki ngā tōhanga hou. Jasmine Pearson, Te Karere.